टाठो बच्चो मे उम्मीद कि तुम ٲسِو سٲری ٹھیٖک بہٕ چھُس فاروق شاہیٖن تہٕ بہٕ ٲسٕس مےٚ جمٲژ سٕنٛز کٲشِر کِتاب ہٮ۪تھ ؤلِو ٹاٹھو بچو آز پرو اکھ نوٚو سبق یتھ چھُ ناو شاہدرا شریٖف امہِ برونٛہہ أسۍ پرو یہِ لیسن یہِ میٲنۍ چینل کٔرزیٚو سبسکرایب تہٕ تازٕ بتازٕ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ دبٲیزیٚو بیل آیکن کینٛہہ لفظ چھِ یتھ منٛز گۄڈٕنیتھ دِتھ تِم چھِ توٲریٖخی تھدِ پایہِ مریٖد قیام زٲلۍ پنجرٕ وۄگہٕ لنگر عرس محراب تہٕ یِم لفظ چھِ یتھ لیسنہِ منٛز یتھ سبقس منٛز اصل پٲٹھۍ استعمال آمٕتۍ کرنہٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لیسن پرو تہٕ تۄہہِ یِمو پانے یِم لفظن ہُنٛد معنے سمجھ رازبیر چھُ جوٚم صوبُک اکھ بوٚڑ علاقہٕ یہِ علاقہٕ چھُ توٲریٖخی اعتبار سٮ۪ٹھاہ اہم اتھ علاقس منٛز چھِ تھدِ پایہِ عٲلِم ادیٖب تہٕ بُزرگ پٲدٕ گٔمٕتۍ یِمن توٲریٖخی شخصیتن منٛز چھُ سید غلام شاہ بادشاہ سٮ۪ٹھٕے ناماوار تِہُنٛد زاسن چھُ 1706 عیسوی منٛز ماننہٕ یِوان یہِ چھُ راجوری متعلق یتھ کٲشِر پٲٹھۍ رازویر ونان چھُ رازویر چھُ جوٚم صوبُک اکھ علاقہٕ اتھ چھِ توٲریٖخی اعتبار تہِ سٮ۪ٹھاہ اہمیت اتھ علاقس راجوری اتھ علاقس منٛز چھِ تھدِ پایہِ عٲلِم ؤتھمٕتۍ ادیٖب تہٕ بُزرگ پٲدٕ گٔمٕتۍ تہٕ یِمنٕے توٲریٖخی شخصین منٛز چھُ اکھ اہم بُزرگ عٲلِم تتھ چھُ ناو اوسمُت بابا غلام شاہ بادشاہ امی ناو سۭتۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ ناماوار بڑٕ مشہوٗر تہٕ 1706 عیسوی منٛز چھُ سُہ زامُت یہِ چھُ یِوان ماننہٕ یِم ٲسۍ راول پنجہِ منٛز زامٕتۍ تٔتی پٮ۪ٹھ چھُکھ رازبیر تشریٖف اوٚنمُت سنُک اوس 1765 عیسوی امہِ وقتہٕ اوس پرٛونٛژ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ رِیاست امہِ رِیاستُک بادشاہ اوس رُستُم خان شاہن کوٚر أمِس روحٲنی بُزرگس سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ رُت استقبال تہٕ بنیو یِہُنٛد مریٖد گوٚو 1765 عیسویس منٛز چھُ یہِ تشریٖف انان راجوری اصلی چھِ ٲسمٕتۍ یِم راول پنجہِ زامٕتۍ تتی پٮ۪ٹھ چھُ یور تشریٖف یِمو اوٚنمُت 1765 عیسویس منٛز تہٕ تمہِ وقتٕچ پرٛونٛژ یعنی یتھ پُنچ چھِ ونان سُہ چھُ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ رِیاست ٲسمٕژ تتہِ کوٚر تمہِ رِیاستُک بادشاہ چھُ اوسمُت رُستُم خانن چھُ أمِس بُزرگس کوٚرمُت زبردست استقبال تہٕ پتہٕ چھُ بنیومُت یہِ أمۍ سُنٛد مریٖد تہِ بابا غلام شاہ بادشاہ پھیٖرۍ امہِ علاقہٕ چٮ۪ن مُختلِف جاین یُس بابا غلام شاہ بادشاہ اوس سُہ پھیوٗر امہِ علاقہٕ چٮ۪ن مُختلِف جاین یعنی راجویرِ ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف جاین ٲخٕر وٲتۍ رتن پوٗر بالس پٮ۪ٹھ بال دمنس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ ہنا سوٚترِ جایہِ قیام یہِ جاے چھِ رازویرِ سریہِ پٮ۪ٹھ 34 کِلومیٖٹر تہٕ تھنہ منڈی پٮ۪ٹھ 5 کِلومیٖٹر دوٗر گوٚو یہِ چھُ پھیوٗرمُت اتھ سٲرسٕے علاقس ٲخٕر چھُ ووتمُت أکِس رتن پوٗر بالس پٮ۪ٹھ بالہٕ دامنس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت چھُکھ سوٚترِ جایہِ سوٚتُر چھُ تتھ ناو تتھ جایہِ کوٚر تِمو قیام یہِ چھِ رازویرِ پٮ۪ٹھ یعنی راجوری پٮ۪ٹھ چھُ 34 کِلومیٖٹر تہٕ تھنہ منڈی پٮ۪ٹھ چھُ 5 کِلومیٖٹر دوٗر یہِ جاے أنٛدۍ پٔکۍ چھِس گٔنۍ جنگل یعنی اتھ راجوری یتھ جایہِ بابا غلام شاہ بادشاہ بیٖٹھمٕتۍ چھِ تتہِ چھِس أنٛدۍ پٔکۍ گٔنۍ جنگل دٔچھُن کھوورِ چھِس کۄلہٕ تہٕ آرٕ اتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ جاناوارن ہُنٛد بول بوش کرنہٕ گژھان أتھۍ جایہِ چھِ وۄنۍ شاہدرا شریٖف ونان گوٚو اتہِ چھُ مطلب گوٚو کہِ اتہِ چھُ گٔنۍ جنگل ٲسمٕتۍ دٔچھُن کھوورِ چھِ اتہِ کۄلہٕ تہٕ آرٕ گرزان یعنی کۄلہٕ وسان آرٕ وسان تہٕ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ جاناوارن ہُنٛد بول بوش کرنہٕ گژھان یعنی جاناوارن ہُنٛد شور چھُ اتہِ آسان تہٕ اتھ جایہِ چھُ وٕنکیٚنس ونان شاہدرا شریٖف ٹاٹھو بچو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ یوٚتام سمجھ آمُت امہِ برونٛہہ کُن پرو صُبحس أسۍ تہٕ آز کہِ خٲطرٕ گوٚو یِتُے السلام علیکم